Om Swastiastu. Adik-adik sedherek sami sani mangkin ngiring sareng-sareng irage melajah malih indik basa Bali. Ngiring melajah ngarasepan dialog basa Bali. Dialog punika ring basa Indonesia kebaos percakapan. Indaya wacan dumun dialog puniki nggih adik-adik. Antuk galas sanes sampun Bapak saya gaya. Ye, mawinek sampun usan ngewacen sani mangkin ngiring sareng-sareng saurit pitaken puniki. Ngiring melajah ngartian. Nah, adik-adik sinareng sami ngiring sareng-sareng irage mangkin melajah ngartian. Niki. Napi unteng bebawasan dialog punika. Diwau sampun kuwacen unteng bebawasannya nih. Nah, patut pisan catur guru utawi guru bakti. Sanes sampun wacen pasti ke sampun bener. Sane mangkin ngiring lanturan niki pitaken selanturnya nih. Napi cecak bu guru. Sanes sampun ngewacen pitaken diwau, sanes sampun ngewacen dialog diwau pasti ke sampun uning. Napi ke, napi dogen bu guru. Napi gen bu guru. Napi manten bu guru. Napi ke manten bu guru. Sane patut inggih punika napi manten bu guru. Nah, sira sane nyawa manten. Sampun presiden becik pisan niki ngwacen nggih alih-alih sinareng sami seni makin ngiring niki pitaken selanturnya nih. Alih-alih sinareng sami napi ke pebinayan lengkar puniki. Saneka pertama, saneka ping kalih miwah saneka ping 3. Nah, pembinaan saking 3 lengkara punika, saneka pertama niki tujuannya nih ngicenin orti santukan tate cara irage ngewacen utawi ngomongan sekali anto para pejabat pemerintah nike ngicenin orti. Selanturnya nih lengkara puniki tujuannya nih madue suara sani bangkras untuk para pejabat pemerintah santukan medage petanda puniki tegasnya nih bangkras. Lengkara selanturnya nih lengkara puniki madue tujuan suaranya nih mebuye utawi nenten yakti percaya sekali puniki anto para pejabat pemerintahan nih. Nah, sandukan wenten tanda metaken utawi tanda pitaken ring pungkur lengkaranya nih. Sira sanes sampun patut tepuk tangan. Sane mangkin niki pitaken selanturnya nih. Adik-adik ngiring mempelalian tar ke dialog. Nah, niki wenten sikil lengkara dialog. Adik-adik, nah ciri-ciri ki ada bacakan guru bakti. Sira sanes sampun wacen napi ki jawabane 3, 4 utawi 7. Aku ada guru bakti. Nah, patut pisan adik-adik jawabannya 4 wenten guru rupake, guru wisese, guru pengajian miwah guru swadhyaya. Niki pitaken selanturnya nih. Pirengang becik-becik nggih. Catur guru inggih punika guru rupake, guru wisese, guru pengajian miwah guru swadhyaya. Malih pisan. Catur guru inggih punika guru rupake, guru wisese, guru pengajian, guru swadhyaya. Nah, pitakennya nih indayang surat napi sane sampun Bapak baosan diwau. Aku wenten catur guru utawi guru bakti puniki. Sane sampun uning jawabannya. Teret
rupakeun pengajian wisese miwah swadaya. Nah, sami sampun maca dewa pasti kesampun patut niki. Tenang. Nggih puniki pitaken selanjutnya nih. Ngiring melajah nyocokan gambar. Nah, adik-adik sinaran sami niki sampun wenten gambar. Nanging kalih gambar puniki pembinayan, gambar jen sani patut. Niki utawi niki. Gambar sani patut inggih punika. Nah, sani niki sani patut adik-adik santukan gambar puniki sesuai utawi cocok sareng teks utawi lengkarnya ini. Inggih adik-adik sinaran sami santukan samian sampun nyarengin ngewajen dialog taler sampun nyaurin pitaken sani sampun Bapak Ican diwau sani mangkin mangga adik-adik sinaran sami presidu waget melajahi didik dialog. Nah, indayan karyanin siki paragraf nganggen tema miwah basa soang-soang sumangdene adik-adik adik-adik sinaran sami presidu waget mekaryi dialog. Dados ring krieu, ring jero, di jumah soang-soang, dados kematan mangga adik-adik presidu waget mekaryi teks dialog. Inggih satuna sampun sinaran sami ngarianin sani makin Bapak matur sukseben nggih. Sampun lali belajar. Om Santi 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 Om.